palak bial tu the Deputy Speaker kalome kan Minister Zaom takin takin dan amendment bill ron lupuya the Mizoram Soft and Surveillance Regulation and Employment and Condition of Service Amendment Bill 2026 chung thu hi kan du share ve ka lu chil ve a tho khop mai social tu ka thalo amai ro chu soi ve ka du chu he kan tho theu ngin Mizorama 6 dun hoya din district council pathum kan nei ve a para 10 of 6 dul chuan di trading hi district council kuta ada veni an area trade license te he workshop license te engmo business randu ho chu district council hoya trade license an la thena ni tijan andor liendo hu chuan labor ompui kan ti don nge hak tu andil ve councila dorliana chuan panga te somte dorte diwa chuan paruk te pathum te tikhan council an pe thina ni chunga dorla nei tu le an chorte labor hu kha this council thunu in hoya omve an nia chuwang la dan kan ena whole of Mizoram mantura ti lai tak hi this council nen hey overlapping om thengem o license te tu council ti chuan khlai an chortur labor zat tu sak theitu council helaya state dina adar card te chaharan tu sak mai ka chu he overlapping om theitu ra ka ngai ni chuangin hetianga all india mantur lo thelum mantur ni ka chuan engatinge district council te hena ti hian lo pass veru labor ho din hun hi ngai tu ngai sia ti zongin state hian council ku ta da mai lo khanimina kan pass to pakhat da Mizoram goods and services tax poka house leader zaom takin he station ponilo lo thelo am han ngai sia central sarkarin pass ve turmiron tiangin tihan kan pass veni ti zong khana move veni kha dik veni so en lo thelo thila pass ngai discount area ni si khachuan discount hum hena tian lo pass veru ti san kuta damaila athalom di tikha ka soidu ania tin ka soina chan tak chu kha zuk khap ngadan kan pass don level khan eng po ni se sislu provision a chuan non distilled water he council kuta da distilled water ero cha da lemlo chu kan perfect ma se concrete super line zuk khap na bur na dan an siam towa distilled ni point non distilled ni point resource kutan da ti chon mnf sarkar velea council kuta thu ni 100% dan ni jepim lo sarkar vele distilled non distilled khera hitang ti chu athlo ve so eng pon se council kuta daru tin hempun a hian kau chuak veni chu tilaya kan concern minister om takin hi chu kan house leader kan siam tan kan soi honga thatura ngai ro tia ma se kan ngaya kumni vel kal towa angai bok chu engma chok thilumina omani khatiang khan overlapping tuna hian om ve theita ni so eng pon se tha chu ti passport kapom ma se khlai adar card te chaw control sak ai khachuan ti han lo pass veru ti la council hena council kuta damaila athalom ni ti kha suggestion ang ren koron sei ve pu deputy speaker kolome sei tu da kan lo me tuna i Beryl wani sangi ai zo sakshi bial tu MLA za om takilo somang pu deputy speaker kolome a bill nei tu te a concern department te na sa takin anin buat sai vengein ka ringa thati na pompuina engma han soilova wine up mai kha anai de win ka sia phar kha kantam lo khop maya chuwang chuan an zaum anei tu te pon zaum an soi ve sham kan du ani tuna kan bill soilai make the Mizoram shops and establishments regulation of employment and conditions of service amendment bill
2026 hi ke ka ngai dana chuanin bill changkang taknin ka ria na tho warlam ania thok dura in zirtirna lamania he ministry nen point in me viau in ka ria ram changkang zok te changklung zok te kan en chuan na tho an war em ema an work culture and work ethics te voina hian he hauzom taka kan soivek seng lova maro chu mutu te a shetu te kan ni ome chutiang lam hoi a tho in zirtirna lam hoi aron lu te hi alom oma a soi po phur om viawin ka shet lain pharkha kan tam manglawa fel fai de khapa han soi vak ngai lawa kan ngai nge ni pu deputy speaker ai hemi bila kan soidu achu meichia te ti lai concern lai kha ania night shift nei thei turin hey the Factories Act 1948 ina a khaptlat maya kha challenge han siama court case te po omnola pu deputy speaker I phalna in the Factories Act 1948 section 66 clause 1 sub clause B in meichia te zan na tho phallo na an neya kha Vasantha R versus Union of India sangni pakhatte Triveni versus Union of India sangni le pahnia te court case nein anawin kingrap rap to ni a chuti rwal chuanin nichina abil nei tuina asoita kangkhan Ministry of Labor and Employment lamina labor code pali aron ti chwata ka wangin night shift meichia tena kan tho theina alo piang ta a chuan darkar ya ta tangin darkar som ti te nia alom om le maya kan bel sham do chu darkar bia in lo kan ti ang chi mundangan kalpuyang te po hi thalai te hian kan ngak lel khom mai heng ang te hi nei ve theila le khazir kara te computer class kal kara te mani zirna in tuang na tur ten om thei se ti te kha kan ril ro hen lang ve ring to a pu deputy speaker chuan tukina les de lama te kan zot kwala shops bi ka hianin a ratio kha kan shedu dewa mi pale meichia athok tua khan a ratio takha min pelona in aladang lamhan lo tura kangaya meichia te hi atam jok tuna chuan athok tam jok te kan ni e ti kha ania te chuan kan tho na muna safety a security kha aron inziak amaro chu tlai khan han soi bel du sham kan neya pu deputy speaker iphalna in Vishaka versus State of Rajasthan 1997 te tin Aureliano Fernandez versus State of Goa ti te kha hemi the Sexual Harassment of Women Act at Workplace Prevention Prohibition le Redressal ti 2013 na kan manta ka kha ron chwa na bulpui te po kha ania sexual harassment tok ten hengte in khin na ten han kal khanin ti hian meichia te hum him na tur hum kan him jok na turin dan anon siam ani a hei hi alai hian a safety security hian a inziak ve che alona in Goa te chuanin les de khan kha Sexual Harassment Act khamang turin an kalpui ani ti te kan han sheve a chutiang chuan keni rama po hian a comply ve thovem a shan bain inziak lo ma sela kan himna tura helaya dan omsa 2013 na an pasta kan man me ka hi kan mang ve thei thovem ti te kha kan zot tel du a tin a employer obligation po kha apesang khop maya kha ekta khan chung te po chu ani ve vek tura kan ngaya helai hianin compounding offences kha chu a om thona in khami ba ka khan entirnan leilen na te an oma mi in vandoina an tok ta lai khanin a principal act te ka chulnel tok lo de te poni mai the pu deputy speaker abil nei tu min lo she thiam sela penalty sa khanin heng sexual harassment act ta chuanin an door car theina an business license ti top theina te thin khan a om mani a chutiang chuan voi khat voi ni in khina emo hanin ngai dama fil mai lo thil te om ve ani a chutiang chu he dana hian tuna kan bill soilai me ka hian bel ve em ti te tin she box portal te po hi an manga meichia tena complain all sam le zwala an thelu theina tur an mania vanduaina enge mochia to an nei po in chung tiang portal te chu an lo mangan local puya atangkai zia te po chiar tur te po atam khop maya chungang te po chu a om ve ngal thei tura kan ngaya abil nei tu in min shil fia tura ka ngaya ni te chuan pu deputy speaker he abil thatak mai atir lama ka soi ang khan na tho injir tir na tho war tura min siam tu tura hi atha kati hle maya meichia min hum himna po alom oma chuti rwal chuan toite a atomna na kan soidu chu meichia trend khatte kanin anglova advantage la employer te khin thei ti sia emo
kalna tur zwal ko na tur om ti sia ma ni lam inzir chuang silo om thadu chuang silo te om pal ve the ani a danina min duat em ma min hum him lai hian a mang tu te ading na chan vo rights nei tu te hianin mo phurna duty sang tak kan neya that tak dan zom hi kan ti turani ti te po hi kan shiatel a tha ome he bil thatak hi pas ngei turin deputy speaker ka thope kalome